Vado? Ah, ma quindi posso andare? Alyosha, caro Alyosha, ho dimenticato una cosa. Non potevo non prendere il bicchiere, scusami. Alyosha je emprijatu, ena izredna oseba. 30 let po prvi predstavitvi, ko smo imeli v kulturnem domu v Gorici, je tukaj v najlepšem finskem muzeju v Sloveniji. Mu želim, da ta Tržačan bi bil poznan povsod, še posebej tudi v Ljubljani, ker je po celem svetu dobro poznan. Ma, dokler jaz imam že 68, veste, ja, let, allora ti imaš 90, ma però jaz tečem zad. Alyosha, bomo še naredili, se bomo tudi še kaj smejali. Ti auguro altri 90 no, perché poi ti stufi, ma altri 50-60 anni di cazzate tue filmate, volentieri. Trikrat 30, srečno! Alyosha, quel che ricordo di te sono i tuoi bellissimi racconti della Via della Seta. In ogni caso, živeli. Vi mando un bacione grande grande e un abbraccio. Še 90 let odlične luči. Dragi Alyosha, 10 let smo že skupaj in mislim, da bomo še 10 let, četudi bomo bili zelo stari, ma se bomo vedno imeli radi. Hvala, hvala, hvala.